excellent forwards. Ja, skielik is dat 'n bietjie meer drink. Kiburi wat letterlik op sy knieë moet gaan krap. Reggemaak deur Bavuma. Gemaklik vind hulle die spasie die aftrap na binne toe. Oh, wat 'n aangee! Wat 'n aangee deur Renzo Swarts na Kiburi toe. Almost looked like it was amounting to nothing. So easy control. And then it's that pace down the right hand touch and the step on the inside and the presence of mind to do the offload over the top as they're taking the hit. So van Billion lyk dit vir my in die buitesenter posisie. Maar hier verander hulle van die rigting. Road het baie vaart. Dis Rode. Oh, die swing was net te goed. Klop die laaste vesting vir Christian van der Sint. Uitgepaas daar as 8ste man. Man ekstra gehad. Nie mooi vasgevat nie en nou binne toe. En die spoed. En nou moet hy die bal terugbring binneveld toe, De Bruin wat insny. Is hy beskikbaar. Is 'n Du Plessis. En nou sit De Bruin. Goeie lyn gehad, op die Radendorf op die skouer van die speler. 7-point ball game. I think we're in for a cracker to finish. Ja, skielik is daar 'n bietjie meer dringendheid by Woester Gimnasium. Die plaasvervangers het hulle werk verrig. Vinnige tik en gespeel. Is dit die lofskopste beskikbaar vir Stefan en nou moet hy deur die hand gaan. Maar dis nie nodig nie, van Luka Tonnets het die spasie gesien. Ja, van Stellenberg. Hy's reg. Daai 3 het reg voor hulle gebeur. Jy kan sien vinnige bal. Tonnets die regte plek. Is net oorgegaan het. Oh, beautiful. Beautiful work by the right winger. Ndampiwe Mjiji, but he's given it away. Nobody's going to stop Josh Neal. Easy does it. Very great work initially by Mjiji. Third away into the hands of Sequoia. And this, if you give him a chance, he's going to finish. Daar lekker man oor aan die buitekant. Die rolskoppie deur Junaid Stewart. Beide hy en Jubra George met baie vaart. Dis Stewart wat daar van agteraf gespeel word. Maar die 3 word toegeken. Kemp tried all he can to stop him from doing that off the left foot. Kept it in play. Rugby ball is a funny thing. Stoffels can't look after it. Yeah. Junaid Stewart gets the hand on it and a perfect start for Garsfontein. Let's see, he's shown up really well early on. Hollenbach. Oh, this is a good match of rugby. Brilliant. Nkambule. 10-5 on the 100 meter for Lindelani Nkambule. He's represented the Lions at under 19 level. In the course of the last 2 days, Nkambule, rightly mentioned, wills to burn. Breaks that tackle, no one's going to stop him. And just out of this world once again. These boys are here to play. Yeah, Barnard. Hard-working hooker from Paul Ruiz. Ja, hulle gebruik die steelkant. Fantasties. Albertson. En as die man met die nummer 6 op die rug tellend van Wyk wat daar oorbars. Line throw has to be timed to perfection. To the front, little offload. To the left they come. Dylan van Wyk. Had some work to do there, finish as well. En die bal hoog, die blou lug en Ganiwa onder die bal gee vir City Vosloo, trap binne, trap buite, terug na Ganiwa toe. Hou die bal nog steeds lewendig aan na die oorkant toe, deur die hande word hy gewerk. Nou Reinhard Viljoen wat sy rug hol trek vir verdediging, stamp 1 en 2 man af. En Reinhard Viljoen gaan kuier oor die doellyn vir die kant van Oakdale en stoor die telling op. Wat van die veld af. Maak. City Vosloo wat ook die doelskop verdoel het, Reinhard Viljoen wat net sy rug effens hol getrek het en die man is so 1
en 2 afgestamp het en Kai Pratt wat sy pad van die veld maak. As ahead here, gotta watch this left winger Venter. Just lurking behind Storm. Here he comes. Fires it out to Broncos. He barges over 1, barges over 2, and over he goes. Look at the strength of the man. Just as you see Broncos. There's Lawrence, there's the pop. That's a big boost, big bump, should I say, for Bronkhorst. Well, that was well spotted. Great game awareness. There's the break. Now he pops it back into the inside to Hendricks. Can he get there? He pins his ears back. He's over the try line. And Nwadivo, they have struck back with some great play. Here comes Deirdricks. He just holds it, you see? Bang. And then out of position is JD Badenhorst. He opens up the gap. Deirdricks gets it back. And he shows a lovely turn of pace. Second row of Grey College, still opting to go to the left-hand side, and that is stolen. And over he goes. It's going to be Eithala. What a game he is having. Intercept the try, and just like that, they are back in the lead. The man over from Grey, Van der Linden. Oh, he throws it short. Adams goes long. Adams needed to come short. That can't all be on Van der Linden, that. But he still throws the pass. Hilpert het 'n klein steekskop in die air, was hy die regte opsie. Altyd vorentoe verloor daar so deur Duineveld. En hulle is oor die lyn. Skeieregter sê is 'n 3. In that opening couple of minutes, this time they decide, puts it on the boot, and then it gets rather scrappy. Looks like it gets almost knocked on, but kicked through from Framesbury. And it's a foot race to the try line. Ons is nou 10 minute in met Rustenburg wat 7 punte voorloop teenoor die 0 van Diamantveld, maar enorme skram aan die kant van Diamantveld, 'n vaskop en hier kom Van Heerden. Hy gee uit na die buitekant toe en 'n verspot maklike 3. Maar weer eens Kan ons sien goeie werk deur skramskakel JG van Heerden om te sien dat die oopkant daar is niemand. Charles Blig nou teen van die 3 drukkers. Speel vir Brewe is lang aangee vir Jaco George. George wat die bal binne toe gooi vir Hilpert. Kan hy afrond? Hy is daar. Skeieregter sê 5 punte vir die buitesenter. Coming into their own now. Out the back door that creates the space, stopping the inside defenders. And then it's this dangerous back line. Once again, Framesby. Too big, too strong, reaches out. Stellenbosch lig en word teruggeklap deur Diamantveld, maar hierdie keer opgetel deur Robinson. Gee binne toe na Sneyers toe. En weer eens Bradley Sneyers hierdie keer, al 2 Sneyers nou op die bord. En al 2 keer gehelp deur Hendrey Robinson. Bal word teruggeklap en dan is hy los. Robinson op die regte plek. Uitgee op die regte tyd. Die Sneyers familie wat weer 'n keer kan juig. De Lange. Die Slotte wat lekker saamwerk. Nou sit hy in die hande van Witbooi. Nou is dit George. As hy in die kantlyn, as hy in die doellyn, George. Binne toe aangee vir Witbooi. Uitstekende werk weer eens die kombinasie wat vrugte afwerp. Illusion, you spoke about this back 3 combination that has been so dangerous. This time it's the quick hands and then it's the interplay between backs and forwards. Now on the left-hand touchline. But who's the Hail Mary inside? And it's Witbooi that picks it up and over he goes for a well-deserved first try. Van Rustenburg, die bal wat nou uitkom en hulle speel dan na die oorkant se kantlyn toe weer eens. Word daar afgetrap na die binnekant. Dis Harding wat lostrek vinnige uitgooi na die binnekant toe. Dis JG van Heerden. Harding is definitief 'n speler om dop te hou. Hier kan jy sien hy gaan selfvertroue kry na hierdie breekslag. Klop omtrent 4 verdedigers en 'n pragtige paas JG van Heerden. Man wat 2-3 gedruk het in die wedstryd. Nou kry die bal buite vir Van Heerden. Wow. Dis 'n lelike uitslag. Wie kom die kaptein weer Kalats. Wat kyk om 'n paar manne te stamp. Baie naby aan die lyn. Dis Brown is oor die lyn. Unfortunately, just a bit of a coat hanger there. We've seen that plenty of times, but I think no malice in the
defense there from Fransby, and then that man, Reynard Brown. He's worked tirelessly in the tights all morning and deservedly goes over for his first score. So Ian Smith is the man who's come on into the outside centre position. Wow, beautiful throw. Excellent throw, and there is the maul set up perfectly, and Great College have got to try and keep this at bay. No, they don't. How good was that? And back yet again. Here it comes again. Look how far that ball has travelled to the back. And then I think it looks like it's Stef Botha. As Brewers, Velkers, lekker gaan die bal deur die hande. Hilpert wat sy man afstaan met Hilpert uit vir die lyn. Uitstekende werk deur die buitesenter. Hy ook nou die balle deur van die skopkegel af as ons weer kan sien. Mox, uitstekende senters, 3 klop sy man aan die buitekant. Dan stamp hy die ander verdediger af.